Biya kamal gwasame biya rachme biya jeling ke bi kona linkel kata danan to ka ja gor ya brod palpin ka liengde ko bi shuling gwa ka do dan dong dire linga ja bana jome bana jeling no ka brod palpin ba ka liengde cha jojan gwanu ne te ka shek mishale kumilayo losi te garuni jandang diogu de bangon jente ka nyaade matot shen ka dor mishale abuka ala shawden shegame shengarar shenga abroad shegame mishal ka familayo jen shenga kana nyaade tele show ko show de chorar show abroad ke Sunday shankaro ka pai welkel ronkin dangro jandangaro dich fumilayo jenche jen che dora che ban pin kana nyade no weka kuta wutka mengay kana weka dor mchalke Oshun State no duno kwai ke jeno jen jele kana ngakel chalan yeno jen sheka mo kana nyaade shika jen shikarin kwain dorien but quick kan kwai ke je anere kona tieka ken wene ken ke ngumla rode taram ngaje yurene jen shika we wa mi shika we kan ko lunjok ka shanga do dien kan ka luin dorien shega mabakan o gwalat so yu she mana dien shu kana to ka madier kan mai kona na dier mi rane bat chiran jela na dier nga ngumi chele jien chele nien joro wale shu maneke kane de kola jidware shu kana to ka mogor kan ka kore chu dor yo twok tege joma chalat wala no kumilayo jen kana nyade chaka nak ka cha panken chaka ngok gwada cha nakten chaka wajik dor native doctor la go gweineten kon yuwal kula la TikTok native doctor en TikTok teka ne ti lagula tweten ila na naka case ter shalo Oshun State TikTok native doctor mo sha pon shega mo kana nyaada cha ko jikten en doctor mo ngaje TikTok chala bera wajen la mishal ke spiritual ritual la lede ta go kam da mala google kana twet ke je chit kam to ko tam dore kon tene ka doro tin wate gten kan go gwene la twete ka fake porfene diality let kan leti chit karato bat cha ko la joga no miladian mo mijja je joje gwanu ngude me ay spiritual leader ke la spiritual ritual la lede la kana twet wa formula yo kan nyaade ka dangra wa cha ka use ke money ritual kan cha ka nak netin kon ngor ka yo en chega me gula te ka mede la wude shale Victor Benjamin Fach miracle wude me chega mo ko ngai kon dial chan ling ne ken yamane no chega me shode te ka brod shode chete dor shal kamo gwa ke dori nan tikitin shode terar ke jen shenge jen ga kana nyaade kel kuje jeno betembo to ka wude me mere shale Victor Benjamin ne wula rami mo goro we man dide mo ke chega me kana nyaade we kanak bane tungwan ku kana no en mari no en mar chega chalke formulayo kana jen gudo mo
but cha jojo gwan when Victor Benjamin wude me cha shega me cha wide cha jabat cha je trick ke cha manipulate ke cha wide cha yar ko jan la kona ngi mi cha okunuk la rodwa gujino just bara mo be gor ko na gaje ke kwitin chieng di jeg di ala la telada jala lar ke no jin ke nyam brodo ko ala ke bramo betare bi go ta dan te kaja wa shi famala yo ke jan chieng mo kana nyaada shi ke chub gwada dan tentative doctor te ten la wude go ko mo bi shi ke chub doro mo wa tika kel ke jan wude shal ke Victor Benjamin la gor cheka mo kana nyaada wan when man shi Victor Benjamin cho nya shi ke mo jogo no wer ngararar no and when mo metinya mo toro mo teraro wa shwa shi ke mo shwa nak duel yo doctor mo shu famila yo chu janak ka shu kan nying ritual kan nying go gwend ro yu kan galat keje mi chi nyaare lu njogo shi ke chane goni ajana gora man chaman che jek wan wen mo shwa yu nek bone wanyam toro me na ka je ko chaman che jenen wanyam toro mo jen chi chale ne je ke kwi ritual ga ki ta je galat ko ne bar wajen na ka je ko chaman che nen wo cha jenak genetic doctor mo ka kore me cha ngajen wo shi wuri chala Victor Benjamin cha gore che jenak ki che ka ta nyaada mo ne wa choro da bat jena wate ga terbilen Victor Benjamin choro da bar ka cha terbil che jab ban pin wuda me wud gana jen cha terbil che ban pin ba kulo jena to i chabat ba chi jen lo da wajen to na roda wa me mo chi polin telephone la te je wuda me chi kan telephone me gana kan cha nan ka telecommunication cha jawo gwich cha jawo gor da nan da tetin me chi cha jawo nyodo ne computer no wuda me a chiro do to gwam chiro to tin chu polin chu ga jen chu kana da danen tu da matetin ga wuda mo chu aja kef me je gore shi nego ne me ladi jaka gana wuda me ku wuda me murai ko ne wud Nigeria Quran la wannan naka gana anjen we nan naka gana we she nan nin tongomo ke mon ritual jena wa chanan ka dar chal ke Nigeria ko ba joti storm lin kono me larka ni yewone ano jin brami mo mi ngach no bi ngat some people there jago kain ke jien jor de jago jin made medit kede ander le la medu ramo kene kwen rami mo sha ngach da la your friend did along there jago very kind person monogoji along ka nong medit chala do famila yo shega me chanaga wajen chi careless sheg mutaga nyade a responsible woman chegwinje no wudi shalka me Victor ke nok Victor la Victor Benjamin shi kul trigger ne mi shi jago wajen naga native doctor ne mutaga TikTok chaje chole jen wude me lele ben gwal bala mu mong ka jeno chawon nang neje yoga yenena rami mo mukuji shuja ngat changa dora shutan cha chiga me kene nyaada cha ko na ka kora me cha discover bianga je no go gwene katin be careful mi cha iti jarana no ite gwaw yenten gang rodu ka gang she more anyok jin churan chuja ngat rami mo milare wan kut goka ite ka tishal spiritual healer ki native doctor titi ke kud gwene especially the tea that ka te lokunity ala fake purpose tina can use kan ka la kan kai la kan ka ke den bran ngai no donge mogwa but yo ko kor bele we arik du ko te ne tin wan
te ngat ke spiritual ngat kan magic ke ngat kan guk aji normal nene rodu ke ken ku gweton go gwene toto la ne kana kala nan ken rerika de jogno nene de rande ji permission o temba kame bat ka kainya de rande la ran we teme chanen ko pal kan bani ka shoot Jesus ba chemin la kona nena kan lu gwe tete ka kon kelti de rande di gwe no lu ga ji raje gwa ken ke native doctor ki spiritualist ne ti jak te gor ko ngwa ko poinat en shege shale family yo kana nyaada me shege ne de liu du me je no ne to ko de tede du me che chuna na rode ba du no listen kana diala no en dor mo talk be careful lam ya guje chupe ko etene to pal doru tene to tenene ne de ti ke ti jek ka go gwene jana jamenen bene doran kon werte kon ke te la na ka hok ade na ka kud gwene ke te pal ete ka go te pal ka go ke ti na kana na ko go chicken met kana je ka rodien met ku kana je ke te nen ko ken ku ne ko ken ku kana le la tuet chen kana shiang mu chodo lut so jala lar kana yen were de yerun gwich ko go ga tie kan ko ten yar ka chiang mi ya to wi da dien che de ne to ko wi da dien che ga lat kon men tama to ka Ghana Nigeria che je ne ga dori ne ga Nigeria che ka Ghana we shi go je nan nyen tongo kana nyaade ko native doctor te ka Ghana an tongo mo en go ko mo ne to jien cho we ka shure ga mo to jawalat mi changa ja authorities kene de kon te ka lwanga la jikume kan kana na akem ni jemat ta na nyolo ke Nigeria ko ba jo lu kan wi mi ameni mo cha jo sentence ke dur da na chelat ngai kon yal ti jek tin wan let ken ke Nigeria na wan ke long wan me la kip ken ke men wat naten tan non ke go gwe to kan tamare rule tin kon to konten gor je de rande de la careful dia je shaling chenge dan dor shal ke jibene ano te ga rami cha ro cha de kan anyam chogor ko jenete ke Egyptian mila mede mi she okaje wa ka temin ke ze dong garm dong te ke joy jo jeno ram gor ge jeno de ro de jo kan jene ka wer chuna ben lo ba ya kap choro da bar jo gor ka ro da nyam che gul ko agenda le rode mi shiran che famle de che je bugang ka de jeg de alti te kon ke ne di she ten te reidan to gor ko na bana gwich ne de cha pale ko ne ko nyal dana pal ke ne dial da rodun ka ken go gwediti ko ka go gwediti ba ye mo correct one ti sharu den bulwang kame wo yerten gwaye biya kamal gwasame channel yen ka jen store pa ko linga so ri chirgeti ka de talk Nigeria ke number 1 netin kon tilat ke tijak dor shal kame Uganda boche talk tin medan me tar ke 2024 kilan wan rodien tin long la nan karan baran baje na special nan kan gar tiene kan na kan dol kan gwar nyet la jakan ka ba wiru ngo kan baje na ka tam je ga long mi chodo lot go jeno de na ne go gwe tik chi bere da na tame me da na kon ling ni jen go ai go ga me te wije men barai na shi ka bena kon kan go ri chalga ti la kon ga chol ti fake prophet ke real anotilet kan ke real thing te la danger ke tik dan ban mutu kana je chaya ngai kano mana let kana mije but when chi tam che ben ke tam che we na mere kel midit so gore jeno ban education ban je kan katen kon lat korodia so gore jeno mono de je ladje ban nyo je kam do dien cause gore kon ban de al kon lat ban ka ngai win mon we je te de ngwane kon ka ngai especially yene kon la don ba je kwene jor la you don't know no ramo de je mo kere gana time kujije jin gorami mo mi jogde clean e bene ko la nuere ko tam ci naaw ko goriyone ka doom ci woro lot ke jindir let ti ke titku ti ke tukdu de right but ci na ci de mislead bono ko wi ka twit ko janta dan let mena wo ka te lat ko den men kana gwar tam de society ka dan lat ka ti jogde ci ka to kanen kon symptom ne ken bone bu kon awareness bana je tup ko ko nyala cha kon ya kel ka kon
so ene me jega de tuo ko kono community dan bu kona wer keke so ken listen me ala dumdu chupe karam no ko be careful and watch out tanat gor ken yo ko ji shi no ko mandana gor ken